Mwaramutse neza bakunzi ba Bohoka Ukire, turagarutse nanone ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, agaruka kuri politike, diporomasi ndetse n'umutekano. Tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye biramutse bivugwa. Uyu munsi turi tariki ya 18 ukwezi kwa 11 2025, ndumva dusigaje iminsi mike cyane, hafi iri kugera mu minsi nka 40 hafi aho ngaho. Gutyo urumva ko umwaka mu by'ukuri tusa nkaho twawusimbirije, turi hafi kuwurangiza. Mu by'ukuri rero dukomeze tubifurize kuzagira impera nziza z'umwaka, ariko namwe mw'abantu mwe dukomeje kubana neza cyane mudukorera subscribe, share, yemwe na komenti ni iby'ingenzi cyane, munapostinga ibiganiro byacu tugenda tubagezaho. Amakuru rero tugiye kugarukaho araza kwibanda muri Kivu zombi. Tugiye kubazungurutsa Kivu zombi, tubageze muri Kivu ya ruguru, turebe ibyaho cyane cyane twibanda ku bitero biri gutegurwa muri axe ya Katoyi. Segiteri ya Katoyi iri muri teritware ya Masisi, ikaba ihana imbibi na teritware ya Walikare. Turaje rero tubabwire ibyo bitero biri gutegurwa ndetse n'icyo bigamije. Ibyo byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Muraza kunyemerera tusimbukire muri teritware ya Shabunda, aho twamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo, turebe ibyaho uko bimeze, dore ko ariho hari urugamba rudasanzwe, operasiyo zikomeye cyane. Amakuru arambwira ko icyitwa FRDC, icyitwa ingabo z'u Burundi, icyitwa FDLR barakubiswe bikomeye cyane muri Mayamingi ya mbere na Mayamingi ya kabiri, ndetse byaje gutuma basiga n'inkomere zabo ku kiwanja. Aya ni amakuru ngiye kugarukaho, igituma abasirikare baraswa inkomere zabo bakazisika ku kiwanja. Urumva uko biba byagenze, byose ndabizanye, ndaza kuba ngusimbukira cyangwa se kujyane kugeze hejuru mu Minembwe, dusimbukire muri axe ya Bijombo, aho ku munsi w'ejo abaturage bagiye kurema isoko bagasahurwa utwo bari bafite twose tugatwarwa. Ndaza kuba nkubwira uko byagenze, ariko bakiriye Hamana ntawapfuye, ndabigarukaho. Nyuma ndaza kuba nkugarura gato, ariko naho ngaho ndakubwira drone yaharaye ariko itigeze iharasa. Bite ngaruka gatoya nze muri axe ya Katana, muri Chabokoka, ni agace karamutsemo imirwano, ni muri Karehe, ndumva ni Katana, yes, ni muri Kabare. Ndaza kuba nkubwira ibyaho, ndakugeza Uvira nkubwire ibyakozwe n'uwitwa generali autoproclame, uyu bamwita general autoproclame ndeye Namutaga, Omar Namutaga. Ibyo yakoreye mu soko rya Kasenga, ibintu byababaje abaturage cyane, aho bikomeje gutuma abaturage bifuza gutabaza AFC mu 23 ngo batabare. Ibyo ndaza kuba mbikubwira. Hanyuma amakuru atubwira ko ingabo z'u Burundi zirimo ziritegura bidasanzwe. William Amri Yakutumba yateguye ingabo ze ndetse n'abandi, ariko uyu nguyu nawe azi kwiyonda ku gatuza ngo yazamuye ingabo ngo biba byakomeye, ariko ubundi twaramubonye aza muri Goma nuko byamugendekeye. ngo gahunda ye ni ukugira ute, gahunda ni ukuza kugaba ibitero muri Kamanyola ndetse na Katogota bakabyigarurira. Niyo plan yabo, bagiye ku execute plan ya General Autoproclame Kiviri, turabirebera hamwe. Hanyuma nze gusoreza muri Beni, ku mupaka wa Kasindi, aho ingabo za FRDC zari zarahunze urugamba zihungiye muri Uganda. Nyuma y'amezi 10 nibwo zihawe igihugu cyabo, aho guverineri yarahari Kakure Somo Evariste ndetse n'abandi. Ingabo za leta zahungiye mu gihugu cy'Uganda nyuma y'ifatwa n'ubundi by'ibice biba bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma ndaza gusoreza muri Sake, mbabwira ukuntu haje gusahurwa. Ibisanzwe ngewe ni Rafiki Kijana Bacacari, ndumva aho ngaho mba ngerageje ku sintetiza cyangwa ku angloba amakuru hafi ya yose tuba turi bugende tugarukaho. Gusa icyo usabwa wowe ni ukutajya kure, ni ukudakuraho weho, duhereze dutiza umwanya, ni minota mike, ntabwo ibirenze 10 n'ingahe. Hanyuma tukubwire uko situation zikomeje kugenda zitwara muri axe zigiye zitandukanye. Munyemerere ngaruke muri teritware ya Shabunda, bariho ntangirira mu bice bigiye bitandukanye bya teritware ya Shabunda.
aha munyemerere tuyatangirire ahangaha muri nk'uko nari mbivuze hariya muri Shabunda amakuru arambwira ko ibitaro bya Nyarubemba hasanzwe inkomere nyinshi. Aho ni ku munsi w'ejo nyuma y'uko AFC mu 23 yigaruriye Mayimingi ya mbere, kigarura Mayimingi ya kabiri, agace ka Nyarubemba ndetse naho bita Kimbiri biravugwa ko hamaze kuba deborde, c'est-à-dire hamaze kurengwa na effective, ni ukuvuga ngo umubare ibitaro bishobora kwakira inkomere byamaze kurenga. Muri iyi aire de santé ya Nyarubemba ndetse na Kimbiri huzuye. Tubibutse ko Kimbiri ariho ingabo za FARDC n'abadede bose bahungiye baturutse Mayimingi ya mbere, Mayimingi ya kabiri ndetse na Nyarubembe. Utu duce uko ari dutatu batuvuyemo, ariko abasigaye Nyarubemba, urumva ko Nyarubemba answa yose itari yafashwe kugeza amagingo ya ntabwo twavuga ngo yose ngo yarafashwe, kuko ikirimo igice kimwe kikirimo ingabo za leta. Amakuru ahari aravuga ko ibitaro byaho aire de santé aho iri AFC mu 23 yamaze kuhageza ingabo zayo, ndetse ku bitaro bahasanga inkomere nyinshi z'abasirikare, c'est-à-dire mu barwanye abenshi baratakaje ubuzima, babuze uko batwara amayiti zabo ndetse n'inkomere zabo, yemwe abenshi ngo bafashwe mpiri. Kamisome mu byumve neza uko byanditswe, umva ukuntu bimeze. Ce lundi 17 novembre, le centre de santé de Nyarubemba et à Kimbiri est débordé par des patients civils et militaires blessés. Ati ahangaha hamaze kurengwa n'umubare wa nyawo w'abantu barashwe, ariko cyane cyane bagizwe n'abasirikare. Amakuru avuga ko la population de Kimbiri, ako ni agace ko leta ikirimo rero, mbere y'uko ugera Kingurube kandi kari kagenzwemo imbunda ziri gusheringwa mu bice bya bigenzurwa byo AFC yamaze kwinjiramo. La population de Kimbiri, abaturage bo muri Kimbiri, vit dans l'inquiétude, ati babayeho mu bwoba bwinshi, incertain de son avenir après la perte de Mayimingi. Ati kubona za Mayimingi zose zarafashwe, abaturage bo muri Kimbiri babayeho mu bwoba budasanzwe, ngo kuko nta cyizere bafite cyo gukomeza kuba hariya, ngo kuko barimo barabona nta mbaraga leta ihari ifite yo kuba yarinda AFC mu 23 kuhinjira. Gusa kuba M23 yahigira si ikibazo gikomeye, ahubwo byaba ari byiza kuri abo baturage. Nuko gusa mbere yo kuhinjira, umurundi murabizi, umusirikare wa FARDC murabizi, FDLR murabizi icyo abanza yahakorera. Si ibintu tugiye kwirirwa tuvuga. Ubundi iyo bagiye guhunga gace ko baba bazi ko batazagasubiramo, icyo cyo mukimenye. Ntabwo bava mu gace batagasahuye ngo bagasige kerade, kuko baba bazi ko batazakagarukamo. Niyo mpamvu buriya umusirikare ugiye kuvuga ati ndagiye nkoze repli strategique, nzagaruka ndwane kano gace nongere nkinjiremo, uwo nguwo nyine aragenda muri ubwo buryo. Ariko iyo bazi ko batsinzwe, sirtu iyo bamaze gukubitwa bya hatari, bagendana umujinya bagasahura. Mwibuke neza ibyabaye muri Rubero centre. Rubero centre igihe bumvaga yuko ibice byinshi byamaze kuba tombe muri access zigiye zitandukanye zo muri territoire ya Rubero, baravuze bati none icyo dusigaje ni igiki? Ati Rubero nayo ntabwo turi buyihagararemo ngo tuyirwaniremo tunayitsindire, ati igisigaye no guhunga. So ngibyo ibyo muri Nyarubembe, ngibyo ibyo muri Mayimingi. N'ubu ngubu aka gace ko ndi kubabwira kitwa Kimbiri, kugeza amagingo ya mushobora kumva ngo kavuyemo, kuko nta ngabo zihari zishobora kuharwanira. Gusa AFC murabizi ko ubu ngubu yaciye ibintu byo kugaragaza amafoto, amavideo, ibintu nk'ibyo babikuyeho. Ubu ngubu twakabaye dufite amavideo y'inkomere zose zuzuye mu bitaro. Ejo muzabona babazanye cyangwa se bagiye wenda no kubasura kureba aho bagiye bakomerekera. Ubu ngubu iyo consigne yo kugaragaza abakomeretse, abagize bate, ibyo ntabwo bakikunda kubikora. Reka ahangaha duhite tunava
duhite dusimbukira muri axe ya za Gashanje ndetse na Nyampanika, hano muri axe ya Mwesho muri sheferi ya Bashari Mokoto. Ahangaha mw'abantu mwe naho ntabwo byoroshye na gato, kuko ni kuva ejo bundi harimo harabera imirwano, na n'ubu imirwano iracyarimo. Inyeshyamba zo kwa Jean Marie burya zari zifitemo ibirindiro ndetse ngo binakomeye, kugeza amagingo aya barimo barabakuramo, ariko kubavanamo biragoye kuko ni no mu baturage. Ari gusa isaha iyo ari yo yose abangaba bashobora kubakuramo. Twihuse cyane rero, ntabwo turi bujye dutinda, duhite tugaruka ku makuru akomeje ibitero bikomeje gutegurwa muri teritwari ya Masisi muri Gatoyi. Imboni yanjye iri muri biriya bice mbwiye ko harimo harategurwa icyitwa urugamba rudasanzwe. Ni urugamba rw'akasamutwe rurimo rurahapangirwa. Gusa ubu ngubu dushobora kuba turi muri studio tukumva ngo barimo bararwana, n'ubundi ni ahantu turi buze kugarukaho ku makuru yacu ya kumanywa, kuko urumva ko urugamba isaha iyo ari yose rushobora kugira gute, rushobora kwaduka. Ikindi muri Gatoyi murabizi ko nyuma y'ifatwa rya za Kazinga bashaka kugira ngo bamere nk'abayobya, bakore ikintu kimeze nka distraction ku distre ya AFC M23 muri axe ya Katoyi. Hanyuma noneho muri biriya bice byo muri Oso Banyungu babona uburyo Mahanga yahumeka kabiri. Ababwiye ko Mahanga nayo iri mu mugambi, iri muri vision cyangwa viseur za AFC M23 nyuma ya Kazinga, kuko nayo irimo iratera icyugazi, cyane cyane bitewe n'umusozi hariya, umusozi wa za Buhimba, kuko kugira ngo wigarurire Mahanga neza bigusaba kugira ngo uriya musozi wa Buhimba ukuremo, kugira ngo iriya couloir donc axe ihure neza, uduce duhure neza, abari inyuma za Kasopo baze bahure n'abari imbere. Urabona ko Mahanga basa nk'abaje kwiterekamo baturutse ipembeni nka gutya, baraza defense ziri imbere, izindi ziri inyuma, baraje basa nk'aho baje kwiterekamo umwe hagati. Niko textuellement nuko n'iyi nani yari imeze, iyi Kazinga niko yari imeze. Iyi Mahanga rero nayo iramutse ikuwemo igakubitwa ikavanwamo, urumva ko bishobora kuba ari ibintu byiza cyane ku ruhande rwa AFC M23. Tutaravanga dusubiye muri Kivu y'Amajyepfo, nanone duse n'abasimbukira muri axe ya Bijombo kugira ngo tuze gukomoza no kuri Uvira. Axe ya Bijombo biravugwa ko ku munsi w'ejo abaturage bagiye kurema isoko rya Bijombo, bamaze kurirema. Amakuru aratubwira ko bahashye ibyagombaga guhahwa. Uko amakuru agenda tugeraho tubwira ko iri soko ryitwa Kazirimwe, ni isoko riba mu Mitamba, ariko ngo kubera umutekano muke mu by'ukuri hari igihe ryaremwe na bakeya bihambiriye, bageze ku ngabo za leta za Kinshasa ndetse n'iz'Abarundi, ngo barabasahura cyane inkweto, imyenda, ibiribwa ndetse n'imiti, byose bari bahashye byose barabibambuye. Ariko ku bw'amahirwe ngo nta muntu wigeze ahatakariza ubuzima. Gusa indi nkuru ihaturuka ikatubwira ko muri iri joro icyitwa drone cyaraye kirimo kirahazunguruka. Drone yaraye irimo ihazunguruka. Iyi drone rero ngeze amagingo yanga ntabwo yigeze irasa, gusa murabizi ko yiri kuzunguruka, icyo bisobanuye kurasa byanga bikunze bigomba kubikora. Nahoze mbona uwitwa Patrick Muyaya avugira guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko yifatanyije n'aba Patrick Muyaya Katembwe, c'est dit solidaire avec les familles victimes des massacres perpétrés par les terroristes ADF à Byambu. Yifatanyije ngo n'abaturage, kosa kwifatanya nabo egare kubacungira umutekano. Ariko iyo muvuga ngo muzafata uduce byo mu 23 yigaruriye, mujya mwibuka ko ibice murimo mwananiwe no kubisekiriza. Icyo kintu mujya n'agitekereza wenda byibuze bakabona ko naho bari bahananiwe, ahubwo bakenewe kuhakurwa naho. Ngo abaturage ngo bahangaha ngo bifatanyije nabo ni muri sheferi ya Baswaga muri teritwari ya Rubero. Abaturage mu by'ukuri bakaba barishwe abageze muri 29 narabibabwiye. Hanyuma
andi makuru arimo aratubwira ko Corneille Nangaa yatangaje inkuru ya danje. Inkuru nayo ni akasamutwe, ishobora kuyigarukaho abantu bari mu cyitwa ubusesenguzi, igomba kuba iryoshye cyane 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 ko abaturage bo mu mujyi wa Goma deja amezi 10, si umujyi wa Goma gusa, ni ahantu hose hari libera, amezi 10 arashize. Ariko reka tuvuge umujyi wa Goma kuko burya abari mu bindi bice, kuko Goma ariyo yari capitale provinciale yabagamwe amabanki, babonaga amafaranga burya yageragayo, kuko mu mujyi wa Goma yarakirimo. Rero nyuma y'ifatwa rya Goma banki zarafunzwe, ubu ngubu amafaranga ntayahari. So rero Nangaa mu kiganiro yagiranye n'uyu muntu ahangaha yatangaje ko ngo ikigomba gukorwa byanga bikunze wagiye gutangira gukoreshwa amafaranga y'amanyamahanga, harimo amafaranga y'amanyarwanda, amafaranga y'amashiringi, amafaranga y'amarundi, ngo agiye gutangira gukora, ngo kuko leta y'ubwayo ngo yanze gufungura amabanki. So ngayo nguko rero nuko nguko situation zimeze. Hanyuma muri Katana haramukiye mu gace kitwa Cahoboka, haramukiye amasasu menshi cyane kuva mu gitondo kugeza magingo yanga, haramukiye kitwa amasasu menshi na magingo yangaya. So ikindi wenda twasorezaho nuko abagande, ingabo za Uganda zatanze abasirikare b'abakongomani bari barahungiyeyo. Amakuru akaba avuga ko batanzwe ku munsi w'ejo ku mupaka wa Kasindi Rubiriha. Hakaba hari abayobozi benshi barimo guverineri wa gisirikare General Major Evariste Kakule Somo, hakaba harimo General Mugisa Muleka Joseph, ndetse harimo na General Major Stephane wa UPDF. Aba ngabo akaba aribo bayoboye icyo nshobora kwita ihererekanwa ry'abasirikare bari barahunze. Hanyuma dusoza, amakuru aratubwira ko abaturage bo muri Uvira babajwe n'ibikorwa byakozwe n'uwo bita General autoproclame Omar Namutaga. Uyu Omar Namutaga arazwi cyane mu mujyi wa Uvira ngo kuko yagiye ku isoko rya Kibondwe aho bita Kasenga. Iri soko navuga ngo arishyiramo akavuyo kadasanzwe, hanyuma biza kurangira abantu batakaje ibintu byinshi cyane. So bakaba bahamagariye rero societe civile ndetse n'abayobozi ba leta guhagurukira ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa n'aba bagabo bitwaje intwaro. Tubashimire cyane rero, tubararikira amakuru yacu ataha. Murakoze cyane, bye bye.